tie show yi den ebusuafo ye de asi yengo computer so adwade mra na yenko e case ne so Sompa Achadie, Yaba, Sompa Achadie, 2023. Bible say, Yana Sompa Pani say, Ubiko Nyanka, any Rusiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkrasa, Sompa, 98.9 Sunyani, Yakabum, Sebuni, Ibema Enisia, any Akrafo, Editi, Yankuayeti, Adisa Obebuayin, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598 559802 Mitubim 0598 559802 Edi also at one media Brana Bosoni we are to sweat you back we be boja trada na dia mo do yen ya dia ma ekura na mi say and me say some profile dia mulher. Onye ndị bụ nsị musu ọbụ. Efise dia mulher ya ba. Ti se bi si ja. Anu se ko se bi ko fo. Enyanka, eni bo musu. Owo ni bi. So ni classe. Owo ni bi. Owo mo. Ti bi se. And so what the money and federal man up so. Everybody will share. When I see the perform. Everybody will be share. Some people perform. Everybody share one money mo kese. Perform so be mo kese. Amen. Na sika na tuma so a wobetimi dia ba. Afenso say niam bi ense ye. Ti say mo eni anwa so a ye beji. Mo a mo ye bi afie twa mo no. Emu adansede bi. Mo amunim. Sompa Achadie 2023. Abusuafo Yafa ya wishem na prophecy prepa obodu ponkomu yenya nkopon obeyi wi Sompa Achadie 2023 ekunafo ene enyanka ne so won betiti 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene bese o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wo nya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hujuma aye sickle cell epilepsy etwe yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke any STD yade ahudona nya eye enisuo ane de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi duma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahudo a ni nyina nso ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic achi akwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wetumi so afa ahomatrofo 0243 345 392 and we begin at 2 hours to receive at the back in Quebec. Bishop 75 Enterprise and Pempadie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina, Yenisisi, Esebejam, and Yanimunam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, silent necklace.
earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares. Now, who do you need now? Abby Shop Jewels. You need for it. We do some idea who got the dad. I want to do no at so and some idea. Wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want to set, and you want to back. Abby Shop 75 jewels. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojima? Adibia. And now, Barney Pem, what is 16 unity? You are the best show us, you are the best to home, you are the best to answer, you are the best to nine. A jewelry dear, and your Abby Kumase, your room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abby Plaza, a Jankasini, and you want to phone any Juana Copemenda, I'm a panusia, Copemenusia. I'll be sure will be. You are open to drum with any Baku. Say a jewelry dear, and I'll be shop 75 enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. I'll be shop 75 jewelry. I'll be shop 75 enterprise. Dealers in jewelries. I'll be shop. You wonyame. Na se dia we di da so ha ba ho ba se dia jama e no bi so ko dia ma abofia na se we do ni e se dia pressure any diabetes ayemi na senior misia ni da so ha ba clinic ni no Dia dia si na se da dia mentumi nka na mo dia mfa bi so ma wan kasa ukuru ketu wona so si mi sei say na STI ano do no any syphilis no na and the so heba na okoya uya na yarasa na ma mo so me ko ho no and say Matthias you and you mo dreaming you are kasa say you stroke ko you pa wo hepatitis B ulcer fibroid you were president and mama ya mre and ma how e fit to mu any p so me yare any so me how ni na and the so heba e ho man kuma say o bi ko mako na kisa fit to mu danse ha wa say or farmers of a Plaster Hotel from 0243 64 9115 and 0242 655 325 and Midaso Herbal Clinic and Midaso Mema wakoba at the Balidians Fashion Arena. Ebusiane danta ni biesi kabano. Samu elezi papa ebiti se bouquet. Lazy abubuya yebi bisa yane kama. Anasa potting lace and a wo pebi apa jebo biase. Kente papa biya wo down ho ebe mu sampa. Wo yene NSC jomi. Matile sabubuya yede pamma ne mema ebu niema ojo. Traders na wo pe. Anasa bia make say wonya eyedu Easter eba wo pe shirt kama bi akwa cho bofo. E ma ya munye show what. Boss abubuya de akoni bi ebe ginada ebu aseno since abubuwa enso aseno enso papa bi ayedi coat anase suit abubuwa nina epuso ewo Lydia's Fashion Arena ye shop kwai ewo Kumase ahojo runabout adie beba hospital wa ye manu 0208 164377 0208 164377 another 593 784494 Lydia's Fashion Arena na eniema papa nyina adosoni ha Ebusia ya ma ye ho akwaba na me baby di na woda Bernard Alcina apakan odi na woda nti no e bompa ya ma no na ya hye na nimonyam e ba se event organization ene say ye promote show be pageantry be e pa cho anya ready Bernard Trene ane apakan no boy abrantie pa oma me show ya me ye omo wachire producers omo wachire ye hu omo shadow producers no Bernard ka ho a omo bo adwuma mu ano obe from Mr. aha no ye say nti ene Bernard udi wa woda me ye apaye ama said de wo ye hard working no empire bonus onyame emfa nko ye me ba ene na wodi na woda ya bakan nyame enhira na onom hip
Pule. Yeko ikesi so. Case number 1. Ame poma Krofrom Kumase. Enra betitom. Waba kunadru. So okota obi kun. Enu achi niema wa hunu ni widie mu no. Ode kunadru ne bo ba awurama. Ya okota ni kun hu. Awurama so ena sabre wo ya kius. Onu so ewofia. All day in court. Pia. Ewura enra de na wu ni anti di free offense. Wo ba e show yi so a ye wo Bible. Ye wo Qur'ani. Ene ye wo Shinapo. Brampa papi. Ni ye wa bibifuo ko hia. Ene bodua. Na nanom ne yema ne dos. Ti de wo pe, mu de he na ape obapa. Era de na ape. Bible. Ma woni so na de wo ka say de si anti Rama. Ba cho na akonya so de. Aha, pija koso. Eye me Rama. Eye me Rama. Bikra me sem Bible. Bikra me sem Bible. Sa sama me beken. Sa sama me beken. Mi nitro. Mi nitro. No kretro do. No kretro. Onyame boa me. Onyame boa me. Endra pama una udi kan baaye na wakasa nti me ma osimanum bi afa no bi beti bo wasem ne tofa na me mewura makwan no no so nkire ne di adawodoma ma me pa cha no me de asamba to mo nim se bla bia na me de ne twempena na yele ba bi hu na yele ba bi hu me ena ma ye friends am ne ye phone ko na ne yes na de na se ne eniema to so a wayale electric ya uhoroso yes no na se me ho fa me era me fetch no ena mo se me bi oba bi a me ne kru twempena ena e bi afiri ne timi kopa ne chew ena so sa ma me kopa ne chew enti eno aba me ba ye no me ba se me di dwa to abesi mo so na ye mpa na mo pa ne chew mame wa ma no manso de bida yo me ba se dwa to yo na mo pa ne chew mame na se ya obia e woni mu no obua ni ye ti ba ye kwa man ka se ya metena ha na ma o se me oba me na woni me akasa bia bia nura edi asem na ko bi for so mame obi for so na mo di masem ba wie na fe ya na mo dwane no me ma be frɛ wo fie wo betre TV so na wo de wo be ka obi se obi akobo odua no ono de oba yemfa ne ko hye dem what bi da na ba bi a kyekere abo anya on yesane no ewura ya to na me de ba yo rama fa nche me what ya baba we o si dwa to ti wa masem na yiti amaye ti de wo so uwo se wo ka bia no me ma kwan kasa why abaya me pamacho tia me damasi mo me pacho ababa we na me kita me ba otoso me ensa satam na osua enti no na ofre me kunu me so no na me hui enti no me hu yanse me kunu phone no ebele se na time obefre no so no ofre be se 9:30 to 10 mo ho anajo enti ofre sa no so a be ma no pressure enti no waya na phone asa ode to aso pese opeke be so ampeke no mani ma obehu se e bia medwen se oba na efre no enti woye na dwen se okwa kodwa na oja phone no ho so oja phone no na stella na obeyi sa afre no enti me fa phone me peke ye no mankasa me ti anse oye hello enti me ti oba se ye oba no e na me de ne phone to ne ho na be makura se be one ne twempena wo ne yiri okoni fi anadwo akofre ne sa ye den enti me de ne phone to ne ho no oba ye na me se phone na bele sa enti wo sa dru ana ko ne bae ti ko ne bae no me se wa peke phone no say hello boy sometimes o mu di ne say se o peke ko na wo hu se me wo ho a wo ye hello boy a no hu se ne yere wo ho wana ka hello boy no mi kunu ka se we no friend no na mi kunu no peke ko na no ye hello boy na wo say hello boy na wo say na che se yere wo ho enti no oye sa no eye mi ye no nyina kra kunu ma save ye di mesi fo ne carpenter for se ye no nyina save ye mesi carpenter ene yi drama se meti so yo miti oba fefe enti bi hu say eye oba no
na me number no na me go me phone so ntimi hu girl no WhatsApp my friend da one friend da my friend da who number so ntimi kunu so ma musa ne da mo enti no me ne mi kunu ne se me ne nko ge yi ho na ma musa no de si ye nyina na obey so wan hu se me so ma friend no enti me ne mi kunu te me papa yare na nsen be 4 years muni owu years 2 years enti me free me kunu wo se me kohwe me papa yare na me ne me manyina ye free ho ti ya ba no se ye ba de ya ye be no aduane ye be sei ti me fa me bibia ho na me de ba me papa wo kru from na me hwe papa ne yare enti papa no so obi a me hwe yare for de na me ntimi enko me kunu me kunu so ya we enti no me kunu ye na adwen se ene ye sa de a aunt na kru from and I'm say obi a ye tu afin sha ye so abetena kru from afi de me kunu atu se okotena njia ye so na me say na ma meet njia ye so oti kru from enti say na oti kru from me be hwe me papa na adwe be ne se ge ne ba ho no me fiofo ye ben nti ade ya me obi ba be ka chem se obi a wokunu kra de oba ba fie ho ye ne ba bia papa ho no so de mu ntwe nti ade onu se me ba ho nti otu free ho na okọ can say tafo side ho hospital ho ono ko handa ena oti me kunu ko handa me hwa me papa nti me a me ye na ere no a okọ sa dan ni mu no me nwura mu da oba wei ena ode ne ko da efie ho na me hu se me kunu handa na me hu se me kunu abefra me se edan se wan ko radanda ono no di kan de ne ko da enti me de minim ena eja woni ne wo ho no na obeye me complain se me mba ne ho na me ka se me papa no me be hwe yarefo se wo be po no na wuja ne ho ne bia ya wakoda be ma de china se be papa na free ma e be ka se hwe obi a wo be hwe ne papa no be so wakoda be ma wo ba ne papa kwa wo wuda dem ono so otiba kudi asa na 2 o'clock kra na me gina hospital obi had done 2 o'clock na me hospital na de achi mani mu we na masa de na ba enti me bre pa na me yesa me ntimi nko me kunu wo hye so nti obeye complain no na me papa ka se o sere me minsi minka enche me kunu se me nko ne ho o musa me papa yare enti se sam papa so se me kunu se me nyi o me papa me yenu me nyi mba akodia omche se ebeba sa wa ware lebegu omokopa na chew enti me hwene se bia me de ne ko hospital na me hwe se e free na ekọ nyina me papa no wa e fit ni edi nkomo ne yesre a me hu se bia ne de ho ye me ja ne ho na me mana hwe na me ko me kunu ti me ko me be 12 na kakra na ko 12 anajo it's 11 something ti me fa ka o traffic light na si crow from enti me tina ka ma na me hu se on so abetena me nchi ma me so abefro trotro na unim ni baby a na me won WhatsApp ni na me free one man sane nso but ka ni mu na me tina mu na no betena me nchen no kuro se mu nyina mo koda ba na me nim se mienu nyina se be ma ba ko wona na ye koda enti me so no at that time na omoje 1 cedi 20 pesos enti me yi 1 cedi 20 pesos na me tua me die e na o yi 5 cedis ma wo e na ye je no 1 cedi 40 pesos no se aha na mesie e na me say driver ho no obesi dia ye 1 cedi 20 pesos upo ku ama no busa no enti me kura na me tika ani me na me ku entopama no enti bia na me say driver ha no obesi na fa na ade ma no se me kura me da bia me ye he ya na me ba me kuta me nsesa e na me ni nsesa me ma na 5 cedis nti ena wati 1 cedi 40 pesos na da bia me ba me kuta me nsesa na am si aja obi a ye de etike me nu ba bi obi ko nti ye si ya no ona di kan si ye enti se ye si sa kwan ne so na obi anam so enti na misuro na ade asa ti ona di manim ne ye twa kwan nim ne ye ko na me di akire enti am se ye tena aka anim na ye si ye no a wo hu ba bi a mesi na me fa sa kwan ne so na adwe ba ne ho so se ene ye sese ye bra yiri ya de me ko ne wo no we asage na paya fa me nsabonku si me hu bo me na me say adege woni amrobesi fo ne nam na o mo bekumi ana obi anam kwan so enti me yam hyehye me na me ne mienu nko a ti de osan ye na o si ko hye container ne chi no na o tete se de ase obi tete wo no se na me so me nim se o hwe se me wura me kunu fie wa na nke bia wasan enti me so na de anya me be na me suro na me se de bi mfa me san kwasan wo bibia na oni cruise ne nam ti ma me ntwam ti me to wani na boys bi bonyom wo esoro no mo de ka e na me twa mu ma hwe me kunu fie ho kra ti me ko gina boys no no me se de mommy wo nai na me se de bi o ti me gina ka na ho no
wana me hu se ge ne de fon atena so na wo twam awura me kunu fie enti wana me so madwe ba me hu so se ge we ne mra bi o frefre me kura me fa ne number go me fo so me hu no WhatsApp na ye wono a no ogina wo no shatade ready why you say WhatsApp na ay girl na ene girl ni me kura twempna che papa because me kura me bought so me 7 months asa na me hu ye ene akola no na me adma next year July obenya 13 years dia me de mani hu ye no na me ba ni so ewra hu me wai me ba Tabita Sofa I love it. Ose yade da uswa. Fako. Enra wa ye free screening. Yes, ketua. E de ama prostate. Ene one me what diabetes. Uko besa yade na mountain ten. Infections be infertility. Usisi na intimi emwa. Sisi yade bibia dem kama. Twa herbal treatment papa bia ma wade wo hu. Enkramadina Firestone Food Bridge wa Masi Sofola alarm takwata kradi sunya ho 0202347647 and it has so about clinic doctor says stroke pay pressure pay diabetes pay awom how I am chronic de otoa famwa obema otoa pi unufunu so ha na otofa akwanchi na obe somu obema na gina ye wabuya kwa mekru na kisa fitem junction wase Krupon Farms ye ben plus 10 hotel na ye djuma djwada ne memene da kosi memene da o si text bia abo be mojam sano de draka 0243649115 na doctor so into yare wase emfa emma me patro express group ye ko Canada Austria, New Zealand, Germany. Hona ye ko se obeji ticket, obecha ticket, beji visa. Baby a obeda se ko holiday se ko sua de IELTS SAT, GRE need to fail. Ni na obesha ma. Kuma se afre 0249000448, tema 0555500677. A Bishop 75. Jewelries papa ne board da form ene de gumen say enyina eye abisho ne board no da form ka we hye inside ne obi behumi akumi ni nyina ya bishop adawroma bisu kra 4 cities ubenya bia to imrom adehye market echi plot 17 0598585219 05543041 kwana ni mu na des wo ho yutu wo ho stakate wo ho asantoa wo ho wo mo badwuma papa granny international granny kra wo ho kwa bishop wa be ho kama kwantu eba center enu papa fi ezi form na ntedu wom de dura ba ma no ayeden kwantu eba Mr. Ntoa mkro oyemu ato brayum ha typhoid osiji nkontoa mienu pe na fa so awurade hwe akwantu eba ka Mr. de enamu sayade bia akwantu eba ka Mr. de opusa wani sisi o ya na mpompo tasisi usasabro ni tipaye den de labor run about ehwa na ebutu 0246628508 eramiteo na husu etwa kofi ni hu se ode fon atana so ena ora efie ho ena me se ge we ni wadi mi kuna chapa etia chapa because mi hu no WhatsApp mbe bia na ofrefre mi kunu enti se na mi kunu nti na wo hwese nka mi refie wa nka obesan enti mi so mi hu ya na se wo refie ho no ena me ye fast na so mi bra ho ti mi dru na che se mi kunu light aso na me se na ge no ura dem ho timidro no mu mie no mu di nkomo na metena ase no na sister wo dem ho no wo dem ho enti me na bench bi se ni mo na metena aso e no mu di nkomo wo dem wa enti eche na metise mi kuno se ade asa na beda enti me sorry na me bo opono nim e na meti kukuru enti second one me bo mu no third one no wo bo me din abna na odria mi ka na obebie so obebie pono no naked no di bie ukun be ma no an enti mi so no me sasam se ade asa na tupunu ni me na ote ho anam se ade asa tupunu ni mti na ohwe anim na sister eti dem ho on ode da sie asesa ne ma agu ne so enti mi so no esa me ka sa ade asa tupunu ni hu yan se afi de baby o hye no ne ho hye no pie no sister mpa chew fa me bone chem na minim so wo yere anam se anya wo na me na wo fro ka no koseme ya enti na wo kun to kwasa de bia 12000 na ye je wo beda ha no se mi kunu ho ena wo beda ha ena wo ka chem se wonim se wo yere wo so wonim se mi kunu wo yere wura de am akra se nchanse gu ha
Niema wa ha. Wo so oba niema. Bema na oba ye na wo so nim so wo. Enti na me kro na begina emfimfin. Na adwene nse bia me ne gen baby ba o ye se o pama che na ni na ho so. Ti me yi mi sa me born ani so. Ana me kuno no chekere me. Ayire me ana ogire mi ka na odwane koyi. Ti odwane koyi na no nim se bia ogya me kro na meto ana wa bonsen. Ti still na wa ayire me ti me de me hu baby o fa nti nka de che kwa na me hia no kwa nka me hu no. Na okọ no baby one day pe na me di hu no. Me hu ni biem. Ene ja me tete me baby. Enti o me hu ne sa de ni nyina no. Me kunu ba fia na se me manage ne phone. Na o mo de enketo ani de bo game. Ababa we be kwa akohwe no. Be 6 miss call. Me hu obi ono obi kunu twempra otimi frefre ne sa. Chinchire twan. O friend anka sabusa no. Course. Be ko be hwe me kunu phone ne so no. Bo at 6 miss call na gu so. Enti me yes ana me pesa me ye no me mananim. Enti me ni drew fie won am say on say free say me chie wo ge yi hu wo da so free ge yi on say ge na fro be 6 miss calls na egu so no wo say when am say ni last number na 84 no wo say me bo afre so afre wo e wana me kro je phone no delete number no na am say me fa won ti we me mfra no me hu no da e na eja wo to oba bi na me so me ti me baby enti no na no me wo say o call baby you say baby obeko bi o yare na me na maboni dua e na me say he fa na o call you say maboni dua ti be ma no so no ntimi nka nche because of ono ni nti no wa say ma ware ye wo fie ankasa ntimi kru woni ani gi a me ne me makra no o de hwe yanim because of ono ni nti no enti ebu o ho no ma yete ho we ebeto mu no best 7 months 6 months and yes amoto America na me kunu me ne ni mienu kra yin shiada because of obawenti oni agina o obefie ho kra na me papa da wo seconds aduane ni ondi obekọ no obe yeso ye aduane ton emutu onie benku kakra no ya abomu ne hyehye ni fridge no akodi sister yi otimi kunu moto so me kunu kra from ho na me so metie oti abodwe sase ho odi moto kosi wo no ogina ni mu no oni ni mienu mantam wo de obi anim se ni bibi no no enti me de minim enti misramo me mo ni dua na mo sa baba wa yi se ono onka no kra ewo mu enne se yete ha ye ka asem we ne kwa no a o fra me baabi a me ma baabi ni wa o fra me a me baabi mu enti no kra a ewo mu se wo na wa ye wadwen se wo fa me kunu no wa mfa ma anko baabi da ana wa nchini se o de me kopa bibia ya ma be ma na yinani afri mani me ne me ma se wo nka no kra sa na wa hu sa de ne baabi e wo de a me se ne pa ho a ye fri a o fra me baabi ya ni wo ameba me to me nim baabi maame yaba papa poma nyabotre wo ba ye mebusa wo se na wonim se bra na wo yere wo se da na wonim ti me ni bema twempra 12 years wa hu se wo yere da maame asama ye ka no kura na baji wo ko pem se oba ye friends me ni ko hia ye woni ni ko hia ye no eno achi bema na ne wa anya bibia bi sister ka no kure ni wa brusama ni hu na je wo nkwa emra ba yi ewrama be kire wo no akire no bra no enra wote ase woni na ja na efon so komo woni wa na biem me ko hia ne de me ne na na biem bala me ne di fo so ma e ka bi me so no kure woni na nya bibia biem se na de ye wo sister wo no kure na beje wo bio wo se adan okọ ha ye no wono ne mfa ne nkom ewo na akọ me makoda na akoda ho pa cho akọ be prince ekoda ho me pa cho ai na de na no obi ko twempre twansa sister me pa cho ma nya ni sister fa che me fa me phone so che me 12 years poma na mo we pa cho de na de na wo ne ma 12 Mame, pacho, enye meduma mame. E won me be poma. Bra nipa no be chi wo no. Wo se na efo so nkomodie. Na mprensa no no adika akọ wansa no obechi wana. Pacho ai. No adika akọ wansa no obechi. E dire ti na ma unya adwen se wurama na e hawo. Me pacho na me yare no me ko ba bi a. Yesi be ma bi a me na twempena na yele. E na ma ene boni ntimi ko pa ne che. Sa na o muka. Na me pacho wo wurama se ye musa wo se wo so ko fa baabi se be ma no ka wonya no no me wale wana pacho da bi da unko baabi asa na de rama wo so wabo awade ho ba pacho menye bi da pacho madam fu bi wo kro from ena one
ni kunu nya case of eduabo ho asem enti na ye kwasi adabi mi wo fie no frame say o watimetim mama ye nko na konfo ba bi wo ho na wonko dane ne dua enti bra ye te wonom na konfo ba no ye ko wa ye te wa wo be kana asem a kire no me de mi kogya no enti me hu ya ne say konfo ba no hwe manim se mani to nanim a na wayi nani afiri manim ana me say anti me kura me ka che madam fo ne say me de baby say de ana me de me mpo ase de nipa no hwe wanim a na wayi nani afiri wanim me suro ti mu ya say wa sorry no de ne na ya pem ho o de ne na ya pem ho na say de nsuma ya ba enti wo we no say wadam maame ukunu we na me say me kunu ho wo se ukunu o baby ji ukunu afiri wonsam ukunu wa fo ba foforo Santa no hu sa baba o Santa mu mu na me ka say a chen na no frefre no na me kopeke ya me hu say ye oba me de to so enti konfo ba na manje na ndi me si me de me kunu me hu say me kunu akofo baby na me refi enti oya sa no no say ukunu no wakofo ba foforo oba no woji ukunu afiri wonsam me say at that time so me papa no ewu ye no me yare pa nti wo no se we wadafo no obi aboni dua wo na chi enti wo de opa amane nko no nko hwehwem ba bia obeko bia obi aboni dua e wo na chi enti na me betu kwan akwa akra enti na me suro enti asema me kan ne se da bi asema wagina so akan de mi ntimi entena ho efi se me kwakotena VIP mu akwa akra wa hwa na me de misan akosan amanfo na me tira nye ya me nipa ba akoma kokum nipa mpempem enti se wo so obi abomi dua wo machi dia ene me de megina so na madane dua kora nipa kora na bomi ene me ma because me nim me suro enti ehona at that time na me gina ho ana o yes any Tuesday no na maba enti ne benada no na me ko ho na ye ko dane dua no se nipa kora me nim no na wa bomi dua wo machi die o so ayi ama no me so me bo nipa kora ni me dane me dua na me yi nipa kora de na de ama no enti oni me throw challenge me catch and say me engine ndi because of say at that time get away no asam na achenti na me nim say watale me kunu ba on kan ma me hu say o me nipa kora na waji me kunu ankasa enti me gina so na me home ete na me gina so because me betu kwan na me dani dua no konfo ba no ne number o me ya enti me catch konfo ba no enti de me no odanfo na me say wo nya sure say ya azan me de me ba na be catch me kunu say ene de me koye yesi obi abomi dua wo machi no busa me say me kunu we na oba bi tale me kunu wo gi me kunu afiri me nsam nipa kra abomi dua de me maka ho me ntimi so madane ama no enti awasabe kona me kodane ntimi so madane dua no ena me kunu ya we se eye no kra se makodane se dua no na me so me nim nipa kro enti na me busa ge we say so uti wo de ye fa ne say wo de wa were wo ho ai so obi akodi enti madane me dua bo nipa kro dua wo ye me sa de no enti e ho asem ne nyina enti ko ba bi ne se ye me dia ene e wo so na wo ye me sa enti me dia me to me no me mo dua but wo de wadi aduro ye fa ne say wadi aduro awe ne ho se me di aduro awe me ho obi ba me say e ka ketekete nka me wu me so te ye me yare sa me da me nda me ani begu so na ade a chen ai pa na ye no koreka enti se why bibi sa de a enti no bibi adbe ma metime kuta se sa de a wonye sa me kura me ni ba sanya asem na atumi a me nko ba bi da na baby a ukobi a omodani uti omodani no ade na omodani ye nna me e ho kakra na me ntiafe e mama me nko ba bi sa da na nkadua de ye sanke ye dane ye se dane na che se no kure bi wo baby a enti bi na di o poma du baby a ye se a chechire me du baby a se duabo eti ade ne de me ni baby a asama benti ni baby a na sa no age se ye ko baby a kokko ye ya na me ni baby a me ba na sa konfba no kra no o ye sa de no me sa de ma bi se ana me ntamfolo enti me kra na me njindi enti o ye sa de no kra no me si o be 1 year na me nko o se no na me kase me de na se da koma no kra 1 year kra mai Rama ene ayi poma no na me kase ebi a wo start ya na wo ne bra ne twempana no o ye na dwe se o jimi kuna free me sa ta mo no wodi una wo siese na wonim se wo yiro so nkwan na be man de ne na mu fie me pa cho o ma 8 months o ma me mo ba fie ho o ma me se me kunu aba ho abesre ne ba no se one ne etena na me ba no ne ba no konyin sen na me kunu ama na yi agu enti se akola no kra no we wo ya nka ne ba ti sa o de ne kire akola bi wo fie ho nka ne ba ti sei me ba ma nka so me ba
Sasa no osi fam no kan na bekuma no bema no poma bema ne besrew okosre kasegu akasemunum ma wo se me ba me di kan ka se bema no e ka chem so opeme no e da me ka chem se me ma me de ohun se me no gina ho a obe ka sa me onim enti ko ne ko ka chem se bia se wo ne be wo ho sana na bema no so ko yes bema ko yin nanim na wo ni se yugu a cho debi poma wo kanokre wan hwe wo bewu won kanokre ade na wonam na wani apre na wo prime mwa no eniema bebre hihemu a wo pesa wo beka twaso e won ka ba ko twaso ni se champ problem oboa won kanokre wo wanti mi anya wadwe sa wo de me ko ba bi e na ade na di e aboa wo ade bia fi apo wo mu no won kanokra ebeku mu twantro enti de wa ma wo de se fo bi wo bayi me musa ne konfoba na me friend da better na me dru ha no e si ma adwin mu na me hu se e ye saade na e na ma frem ma konfoba na ka cha ne se saade na enti wo munda agro so no abontemra enti wo be bana me se champa konfoba na aka no e no kre enti sa wo se ma ba wudua ka no kre bi e wom ne ye sere ewura mama wo because opie no ani ku twepre de se wo ne ku tse wo nya ne hwe wo ho ani mu a wamuna wo kasa ne wo anya ye wo ne wo na wonyanko baate dross ya shedi turum aju kwa firi unsem wan ne be ne de mote tar krofo ku na mo ankrofo age e preki o e ka kete ko ku me jali ya tantan me kunu kura nwuma nim on pa manim nkura ahwe me pacho me se champo brera ma home so me danse so for me ansem ya na esie obi afanya suade mayo amaba bia so ye penu ya koda wodi suade na na ye me jane se ye dwumedi o ye kwatwem pran kwa 13 years dwumedi we se no 12 years why didn't ye enye TV so ba na ye de o ye kire ko mo bompa ye nto sia se ya awose kwa na kire wo sia se ya onyankopon wadane ma expose so for me kai ye kra so for me etimi ka se asembi wo ho no mo ama ye nyina so edito so sister yo tia se won ka no kre honestly maami wo ba no won ka no kre nka no kre so wo won ka no kre wonni obi ekru atwempra 12 years ade wo sa gine kra e wo de ka gine wo fa chia ko ye sa de wo se ntu wura fi nyankopon chade obi nso so wokodi obi baabi ne kokosimu eno no wadane ne wono wo ye waba ne ho ban wono so onim se wo okura so onhia woda wote ase wo be ka no kura ne se woto no se wonyi wuda enso ye gu ba princess semprena wo ba no wo ye gu ba princess semprena enso so wonyi wuda afi no ka ba na ba mo pe wo kura anti ko be wo sa na ko ya sa sa wono de ono wonyima na do am atu aguo enu nti no ababai waya de papa o kira so kura pa me wo buo kura no de ma me obi akra ko ma obi kwa ma enu ono so wo kura so ono wan kunto kwa ono wanya hwe ade na de wo no na wo nhim na wo de by force wo nhim wo tare ho sa man wo nwa wo da wo hu no nyina no se na phone call na oboa no achi kura bra ni di no oboa onka no kure eni pa no se ka no na jaya wo ni jejafo so ye den so for me na me kama samba ko pe e di akire no wa na obo hu dua ameka nkire wonu obi e ye ade a ne se nipa to no chese wo ye din ya yes silence is what golden wo ye din ya chese sumbu che bibia eno na nya won eno ti na me ka to ne se wa na obo hu dua ma me e bia na wura fi enfi du benu de wa e bia no ya sa de no wura fi enne kwato for gas wo mutumi na nte sa obu akona na me tanachi na me ka kire wo ni ehwu ya ji obi ku ma no ji obi ku na wo ma mi so hu se obai wo twempra wo se ya sebe e ante wo so aso che dodo o se ne ba na hwa me ku wo so ache me tawo me hu se boy ne wo ye me ka kire me be se won twen ho na boy ne wo ye yo mo na wan kire ho wan ti o ma me e ba nso wo de ku achi utiri ye before me se champ office before mo ko ye jaje ne kwasem se ye ko ye no ye bo no se mi se ndi wo ye gu baako ye mienu ye miensa yo e wono so no ene me bi wo no mu a achopa ene o de be paaye o mo so oni be ma no ekuhie mu se de na ma me ka no na mu wonye bo ne se wo de ma me ko aduru so akukum ne ma ana akukum ma me o de na wadawro ma
ente sanimum nyinse de onyinse yi gu baako sana one bra no mpacho wa yo ye de ni ho ti ono kwa na e kanasem ene ebremu e na wie na enkwawura ma yo judge me dase asam no de seresi ba na no de na judge wo de me kasem ketuwa bi de ato wiase nyina ye besere mobile phone we abrofo na mfa amwaye ke ba se ke nyina mfa contact ye mo se de ka ba ya post office no ye betwam na kenya ehina awo na ka abo na nso ene mobile phone we emaye kum ni pa wo ye besere asem we yakoto ye pa chew ahwe ba bi e de ne puma sibre besie na mo wo fie pa na wo tie mi a enyo obi so be fa fun ukrofon afechefe no akotiete ko tie ni ye nyememme nyina de bi a betimi tie se me yire tie me fun ma ye di o ba me bi won mo tie ni fun a woni ba ko betu me hu bi da eti fun na ye fa ye nyai emwa yen edi o yenne ebebe ya brabom ana de me kare say judge me kama brabom me bo say emema yen kale kore ba me bi o wi asi bi aka de kore eti o yo ba na utie mi a hwe yie mema yen kale kore ba me bi o be bia no won se wonya ukuduro ko ma mi wa fie eyo no na se wo dua bi na wo bo abo be ma no se wo kuru ko ba wo fro ho a ne kwata nyo enkobo bi dua ende se dua bon so de ni formula obi a ko fa so obo ni ende na ba chire de obi mo ende jeje futo na menu mo semeka ero de se wo be kuma bi ba na wo be so bi ba de wo de fa ka chi onyankopon na se wo dua bo ne se me kuru ko ba we ho a wo ye me nkwa me dia wo ko ba ho fro ho a ne be ma nyo ero de me penesa se oba no onim hwio ye mema ye kwasi oba pa ye me di mo ye zanko kwasi oba pa me kasa me yiri ofie me ko de tro wo hu so acho ho wan kana hu acho ho jaju ni bibi yesa wo pe wu jaju ni bibi ye kan kra che danfo obi betere obi kwa na wo gu na wade jaju ni bibi se oba no betwe ne ho a eja ye de betima twe ho ye ni o se atwe ho oba no ndi wan twe no je won ti twe ho adenti because of ye de ye mani nti no ye no o se hu se ye yire hu ye hu nyansa se ye yire hu aso mi kan no wa dawruma o se ye hu se ye yire hu efine koyi esia biu anamfrɛ me na boa eti se be ma no hu nyansa no ba kra de be ma be kyew wo ba be kyew oni ku dem ya de niema kata wo so wa pie wa pa kyew wo se afede na me ko na me ne e kasa wo fun so e se je be ma edia da ma na what go frɛ bi ne ne kasa otumi 6 miss course na gusu no wanti ne je do so ko funa ere fesi papa pa cho fesi wasem no ba bi a wo de me wo cheko no emwa masem idi enti Abraham me pa kyew se no konfo ba no ye betimi akoho ba try ne number wa ha betimi me dia mama na my friend me sere wo anya ado na ye nkoho ne ye nkohyem ewo ho eho ne nye last stop ma me wate ewura me pa wo kyew he enipa kowu a won ko fa bibie me wiase na baba we ye otiwe ya ne mpratwe twɛn de afa na ni so no ono anonim obi kum ya mo ntete kakra eto de bia be ma ne kura de ne tete wo be ya ma be ma ne yire hu so ne twempana ejira be ma moto hu wanya enya oden wo a wanko wo 13 years what you fala condemn what abeji yade no ndi obe enti se wo to ndo wawale ni kun wo ndi on tra ho na mo de wo de be kuno obi wa nsenso modua so be jira ne de ma kanche bia na ni ye fo eno so be adwuma to anu so ne bi to anu so ne ma wo de wo makoja de ogidie no no enti me sraw pama anka we so na mo kɔ no ne kura bi ewom saa na wonka ho de fitiam koka because baby a chechira boa ho ne sane no pa cho ewura ma konfo ba no fan acho wait meeting da be ne yemra abrampa we ye assignment da be ne enko ajira efre no yewi a efre no no my date to ma wate ko boaboa ho ana wonko ubeko ma usuru ubeko kasai kasagu akasa mu nu maame pacho bisu yo usuru me se champo bibi no so e kasa kire me
Says apart from asemo ya you can say bibi wo mo baba wonka bibi say what the BBC what BBC to mo konfuba no kra enwie pe wan ko kan emfa me ho ya me na kwanya obi ani wa tie Mr. Champo tie obi ani wo be de awura me wayi why de pa beba be traffic case so be kan no kore ti wona wuwo no ade ahyem na se wonka emfa me ho sister wo de Mr. Champo mo be ko wo mo kwa de be sie no ye gina e be hunu bi maame bibia ni mitimi fa ne nko ba bi sisi Abraham poma saade we pe waku na abo awrefie pa wo nua ba ne chew pa wo nua ba ne chew sorry bebu nkotodwe pa ne chew dabi erama me pa chew erama mpa chew wate fa che no wate bu nkotodwe ante mo me pa ne chew au mami sole media chew why au eyawre hosem ne to fe ansa se obehu atopebu na se waka be ma ato no wote no so enu obu ne pa na mo de mo se mo de atope de eni wowo de tie was penis Mr. Champo nso ate atomo ye de enti erama ye wi a ye nyina ye ko office ne afre konfo no na wa ma ye date and time na yakọ na ye ko ho a se konfo no so ma besia na ho no de obeka no still house bibia ni wa ye de ye wie na so aye onya medwuma na obepa oba bia atena wo de onkokum obi wo bo wo ma ene wagya pade ho ban na saa ne nyina ye bono obi a wo me de Christ ene me Bible ene makonti ena me so me de ye jata na me de da me de obi wontu me nkyira kom ni bi to anu so be fa bodua ne abi fokosia nyame na me kotu ne fo se wonyai enti no wono so be ko na de wom bia na no na poma akokaka utirim awrefie wo hoate kokaka utirim yo yemi ahoma ne tume 0554931930 0548931931 na yenko yenim hello yeah would baby akasa free otu fu ada kwa na no ka se o no fa ke for my na no pray no yo Mamisha, na unyo pana ehine nyangu po di free buy. Yeda mase. Yes, you pa ka se ke nyanga. Na mi dia domo. Amo de na hiwa. Sabi entenwese. De nyanga fo ha bai. Kunu na saba bai. E ta kino nyanga fo. Sha ni wa fa si no. Uri si na so. O di no kre esie. Na ne kura no. Nyami shwa. Oh, aya dudu. Wa ya tie papa. Che ewi ase se wo di no kre e ka se mu chire obi a. Se ni bu obi se die ni ano na kuma. Na ba fom. Tana no amatina se. Mama no kre adedi. Baba, nyama shwa woni se. Che enipa wuye na ye again. No kweno pa na me fa se mpese wo ka so di no kwe bi edam na pe le konko boso e mono so ni nyame emfa mo so bia enchew ene ma you akumem yes hello pacho di baby akasa free ma e ba so ma melo swani be ifua atale be di beso ma me be the opportunity no pacho and time so 5 years and no credit 5 years I could do 12 years enti so wan kan kura mun jare ne nkuno no mo pe yes aye dodo na min sira mu ni meduma pa moye yeda say hello pacho din baby akasa free me pacho FM bi ma bra me kasa free agira ma bra enti o me pacho the program me tipa na sa se mo ya si se dia to di nan sen kafra no ma ba mo ye gudu fo titan grofo ku atrai na mo sefie ba bo so no atare wo ku wa se o ye bibia enye yo ba sa na wo don so ye bunsam na woni me titi o fa ye ni bia enye ne fesa bo nte na wo kwa me akwa ko ni aka kra me di oba no do aye bo tabi wa no kra won kata kuma ni mo na ne bunsam
oh said the worker media motors or the farm plan now so many mother of the couple of doctor child or more poor or more ban the couple of ban catch every said me I remember me person say I went to me you and no ya child or not brother me was Jane coffee packer the man but me Jane packer me the patient for that so called man that so called ban go na me sa den papa me for ko tubo no se na me nim papa me na ne kira won fa na ne won wale wo ba se na me gya ye won wale ba no ene ti me de nya me suanti me de ma mo ne dia ma anya ne hwenti me de me ma fam dia sita no eni da ko mo nya no fa nkere ni pa no ko e fa hwe mre ne ti me sire no papa a papa na o de ama no onye ntum na se bibia o onye fi da ko ye da se ya na ye wo ukun tete wa omo kam wasema ya hometesem uku twempro ba fia wani nto wana nyonko ba aboboso aka ne drop ya hye ne turum se kam ya dokon ejina firi wonsem. Hello Sof mama, good afternoon. Afternoon din ba bi akasa firi ye fe me kwakwa kunya ne kasa fi nyanyine yo Sof mama afem we bi to madam fu bi mama pa chese empena na papa ko fae no wa take madam for mama ama bi na wu ama papa na yi ne nie firi kwala ne so kwala di school ni da ya pasa papa na ntine ni ahwe ne mana ma o hwempena ne mana papa ne mana ya basa sei papa na ya ba kokora o pacho yen fa yen nsasua ukota obi kuru wa jahano na nya wodi akope wodi etayi na ye kana for bayi emema na ekasa na odifo po akasa ko nti atwetwe mo mema no na eka no se ma ne ham intini ye se ye sita so odi ache na o so mpam kana ko e bi ona ko ba bi wonim de se obi ani ase wo do obi ko ba bi akwa ko ti na wale ada wale ni ye de ma wo edase. Hello udin baby akasa free free obo yentio free obo ase yetie on kakasa you say my me hwe no Sompa pa na me nim so justice sa me ameka say free obo ase na say na atamna o kanu and then we so discipline ba de bia me hwe no pa o ne o yi o mai papa ya mo program then me hwe the program me mo so discipline on ko so nye de tuba me je no ba that's it. Hello Chatumo. Hello Pachodin baby akasa free amba jembo ka se fita kwade yentio ema na mo twempena no me si me wo mu bi me kunbo do akoma wo de akwana breme ayo me si wo hwe be ma oba pa wo no wo gi me kunya to bo na so yo afi do ka kem san ni ko ka kem san mememwo me si ema na mo twempena no mo so wo dia ni e de ye wo mo no me da mase ye da se emu oya what? Hello na ka say uju obi ku amodu akra na de honhon osu a e ma so. Hello Pachodin baby akasa free Pacho sen je safety techno tachi ma bro no be ne so Pacho mi safety ba mi yo yentio me Pacho me se they can be big kakra sometimes I am na so man sometimes I am na mistake bi no ho ya na ya ma ye kunu mu so fa abo yo because they say do ho problem bi e bai ana ma oba no so be na no so e de na ni e fa abo nti e ma no bebre wo ho a ku da so oba wo nti akra on pe top because e ma no so ku ba ni cha bridge do be fi on ti ni se no ho no yeah that's na kwa chega before the na be ma no e kem flower abo nti no correct na to wo ni abre nti ya best try ni anu ma na so sometimes you man na ya na mo so mo hu yi ni ye ku ni mo ntem na ma di ka anko ba that's it. Hello me ba cha mama he ya wodo me ba cha me ka fa fi nkwan na yeti me ba cha me ka fa fi nkwan na so fo ma me nyankopon hia wo pa me that's onya wo kase onya wa kuma so de nyina ma onye fi musuo ne hawo ne amanye nyina mu
That's wo tentene ye wo kire ya de pa Nyankopon hiro ye meka no ya me ne munya adwuma ye da se pa se enkwansafo so magi atum. Hello. Afternoon, dear baby, I can say free. Me ba se me ka se free sunya ne fere me afia. Su yan koma. Me pa cho me dan de na walk am me fwa na so pa kire se em na ni bi so hard me ma no so bi hard ne pa me ma ni o yire chioma to na no mo da so di maya na chi eti me ma no so bi de no so o mo ko mo yire na mo nya maya no so de mo Yeah, that's it. Me pacho matadi eshem fefefe mama sifa she Okotoko Junction. Say ye kaba atadi boom bibia obepam ne ho ha opedwuma na nsen na so yale kakra nso obo adwuma pa 0543370005 0543370005 Masi Fashion Kotoko Junction obepam edi amount yemfa ye last two callers. Hello Pacho di baby akasefi. Yo. Pacho, your friend and Mrs. Brent and next frequent in Crown. Yo, Mrs. Intio. Mo program na come up and I mean some near to my pa moy. Yedamase. Na Emma de yan ye queer who Emma. Yan ye queer who passed a bermano. Who be cook for 12 years, as I. Oh, I would have been to crowd that far. Ye did you, ye didn't. So, into some amena for your fair crown or your I said them bomb pie winning on the soa. Who do? Into lady no on can of cray, Nanama for the air can of crew. On Zaman, what can a no crane? Into on can of crana be twincha. Nanama, yes, throw a darrow my rama. For the beer, we are so the boneta now far in say. For the beer, the nipa and go see. Why na bibia anye kam ye da se ye banya me kye nso gusu awrade na me so ye nsenkyene ne awawade person ni di ahiemu a na homa ne 0535897699 0535897699 16th December memini day Tachi my Trinity Presby asori dem e ma conference kese ya ye deba eso yare a de wuhia ye communion wine na wo power de a bra unyame di force unyame se wo meche wade yenkohia ne mompae na unyame enso ehyae Sompa Nkomo Ebola medwasi efrem ohinini na de be iminim se asem we ye bewie kunumdie beba ne abetena haka ne nyina de ahye awrade anim nyam ma sorry